Somme 15. Se yon somme David. Seye, ki moun ki ka rete la kayou wa? Ki moun ki ka viv sou moun ki a pa pou wa? Se moun ki fe volonté bon Dieu nan tout bagay, ki toujou fe sa ki bien. Se moun ki pale verite a jan li nan ke li, ki pa nan bay kout lang. Se moun ki pap fe zanmil yo anyen ki mal, ki pap mache fe tripotaj sou voisinaj. Li méprize tout moun bon Dieu vire do bay, men li respekte tout moun ki gen krentif pou Seigneur ya. Li toujou kenbe parol li, même si sa koute l chè. Li prete moun san mande intérêt. Li pap pran l'argent ba pou l bay manti sou moun ki innocent. Moun ki fe bagay sa yo, pap jam tombe.